yes I will January next 2 weeks yes I will January when the chess and poy di buro nya na wie na yenhwe na ye ni nkomo kakra de bia meka se ye ka personal hygiene ade ba kwa ya na ye re ye afie ye no so ni ade ehia pa no ye oral hygiene said ye wanum o minimum ho ahonidie ho nsem wo se ho ahonidie ho nsem tie nipa wo sere a ye hwe wo se o enti bia meka se ya ma wo se ho hia no enti active point dental penifo womo afese wo machi se womo ne ebetwetwe enkomo brano enti bright osefrem pon general manager na manyano efidwem hase amne no ebetwetwe enkomo yi na menkore ho na ye hwe se ye tu sen me ametumi anante aba se me betumi sen ede na ebesi nti e wosi etumi sen eno ho nkomo na ye bedina no pe tooth extraction opanyi memo achemu akwa ba fishia pa afimu nyina afi na mene wahia se mpomboko de active point enso bibia boko bibia koso boko ye de nyankopon ase ye ni nkomo ye nhwe ye sen minim se we na series ye di ho nkomo free tete ya na nna ya ba bedru tooth extraction ede na besi ana at what point ana wase enipa ye tu ne sen na mekoso achia wona wo hwe Adom TV nyina e kan tooth extraction say de ni din ne honam esen aye say esen no bibi asia ye hu hwe a enyi na okwama a professional person or a dentist atu sen no e de afri ho ene e friend tooth extraction e bia na wakọ or doctor ho akacho so obetu sen no na ansana doctor beka say obetu sen no ye woni ma mienu a e bi wo ha ye wa wo mfom so ntina wakudu ba bi a odroi tenia ye shaase na wo ka no e bi wa hu se tokuro bi ebeda usim se tokuro ebeda usim aye friend no cavity ana caries no ebeda ho a na wo tena ho a mane kudu level bi a ukọ dentist so shaase se ye wo ya ukọ a obeka kire wo se e bia ba bi eduro no wo ye hu hwe a enye yi after so be twa ye friend no x-ray ana peripheral no utwa wi a no examination na obehu se baby aduro na gise otu sen no me gise no de wa na wotena ho ma wakuduru baby a waduru ade ba ko a dentist empe ne se obeka se otu sen age se adwuma a oye no oye abregu na sa yese wadu mpempansuo bi na doctor wo so hwe na so ye hwia enye yi na se sa na osino ewu a doctor na nsem je se hamo ade a obi ampe ayesa wa hospital na ufrim na doctor ne betwe report say ene nipa 3 ne wu nsem ofirimu wo mensem sa doctor bi eni ho a ope nanso yetimi yenhwe han ma yeseno kudru sa level na feeling intimi ensave yenhye no say tokru beda usim na wo ye ne ntem ko hu dentist a otimi de feeling etimi save sen no ma eseno sa agina brand bi em ye adwuma perform the functions of the teeth after so you free ho ya free bi crown no so se wo kontem a enso timi ye hu bibi e mo de crown no bi hye so a ehia se obetu sen no ye wo procedure bebre ho ye di protect sen se de be ya o mu se sen ho atechema de nanso ye betimi aye dia save nanso ye timi ye hwe han e ma ye tena ho ma e bia na me kwa adwuma so ochena meko obu a since aye ba Adom TV a chirechire wafa ye number no on freda obi nso afre nanso say onya time say Christmas you kura no say ye ma discount yes. Up to 50% free December na ye chance ya ye da so gina mu abusumi we ko na wie ya ye de ni nyina ebekọ procedure bi ye ho bia no up to 50% no ba and say January mu nyina still no one say nema mo ye den still no 50% discount na run that so e wo ho no so wo ba ntama say aka 2 weeks near the busumi we na kugu nti utimi ba ntem wo frɛ na ye kirikiri mu ntem a utimi enjoy that discount nanso esan say yesi honemu aye din me kwa koton ato ato nti no oni adaje nti obetena ho na as young as obi or 30 years na yesi ya hyase etutu ne sen obi kura adi 18 ya hyase yesi etutu ne sen ebize oba ye no watena ho amesen no nyina asei doc mpacho me bo te menya wa how yi said they working
na meba na eza me ntimi fa me pɛ me kase mbetumi se je se mo na mahwe hu se bebi aduru ni de agisi yetu yetu ba ko wi a what are the possibilities e de na betimi ade akire se ebi e be ka de aka na ma ochina bi na hoode ne so bete me bi so be se atu aso ana de nti ayen pese betu se the moment a utu se pɛ no ese na aka wanum na hoode no aba fam ese na ewo wanum no unze ye wo adwimi se oba agora se wo ko wo ne ye de se kan wo hoode no esen sa na tenti na ye tufu se entra ho nkoduru se ye betu se ana esen na betu bu a wonya gingivitis enumukuro obetra hwa eye ne ya no akodo no aduro na ya no kɔ hu se ebo kase ne kɔ na aba ekɔ na aba ekire se bibi wo hɔ a ese wo kɔ ne ya hwede enti a nko a de abusumi bia wanum eye kuro wa hwe beduru baabi na tra gingivitis na duru sa periodontitis na eno no wa hwe ya obi etimi gina faako etu obi si bedu nya wotre na se enye sen ne nko a wotekyereba wanum soro ho ne nyina ya ade a mohwe ne nyina constitute ni nyina efiri wano eko minimum no ye fra bibi periodontium ligament eno na ekura osen na enwoso a etimi gina brane a entuye na baako a edimu tintiban ne gingiva de wani ehu eye wo gam no abrofu din baako ne gingiva no anje se eka no anje se aka o periodontium no ye wo cementum mum ye wo bone mum that is alveolar bone and ye wo gam no nti se ka gingiva no na utimi tu milikantem ko hu dentist a yetimi ye bibi fa ho ebi se enko deep de mo tena hwa ko duru ba bi na attack duru sa periodontal na eno de wan hwe yi a na ye ho hwe a enye yi procedure bi eni ho ebetum de akorete ayi se yetu sa asini nyina fi so wan tu ase de wo kan wan hwe a besin baako a se na ko sai ne aka ni nyina se yade ka baako no etimi tretre ye wo sen aka no nso kan etimi tretre ema obi wo ho a ne halitosis a wanye nyina ye ne sen bi a emoa adikan akọ esen na se the root of that particular tooth eno na ma wanya halitosis ana bad breath. Yes, ma wanya sa no monka na ukasa na senti wo. That is it. Okay. So unya gingivitis no ekuro bia so se be udidi afache me ya na nka kakra ewo. Wo sa atena hwa ma ekuro no e migrate ana advance from gingivitis edru sa periodontal disease na eno kra de eno na obi kasa na oho kra e hoso a ono nko akasa ya na obi ehun se obi enanum obi ehun se obi enanum ye onipa bebira a hwa Adom TV anope ya o sa hawo no obi wa wonu anim se this is my problem a obi kura atia ne naso obi won so a esan ni huhu nti no obi antumi nka akwa we de wo ka kire no yi na se eno ntina na mutufu se sebi wonu mbon anwe obi a na betumi asechira ka kire o bra no wa akwa wase otumi ba oba na dentist who says how ni bi wo ho ana onu mom de obetumi a kire wo. That is it. Okay. Entina every 6 months no to for dentist wo through examination bi ana tokro bi kura na abeda wo sin ba kuma accumulative fee ana den ka no eba otimiti a ona ze asin we ba bi a tokro no ko ya hwe ebetu yan huhurum ne nya feeling emfa ma ono ya feeling no ye wo ye hwe o cynical na ye de ho feeling no composite na hye ho yango ka se o sin no ebi aye white fita na fe o sin na colors mienu ye de o dentist no de composite no be hye ho kama obi hu se na tokro da sa asin mu kura nti e be sra se o mpasi e betu sin a to anamo ko hu dentist ntem ye o mu se ye obstruction bi wo ho a eno de ebi a wo crowded mouth ebi a o sin na ye prekese e wo wanum ebi a milk teeth ni bi kura na ese etu entu ena permanent ones na eba no wa pie nchen eno de anya wo mfom so eno so kwa o dentist betimi ayi saa eno ntimi mfa wani hu se we na ese etu o dentist na no na ebehu ni nyina na otu ntimi medema no twei no na wa frɛ 0554 571 779 yewo Jowlu Presby Junction and yewo Kaso and so Crispo City Junction so a yewo Kumasi de Nyame yewo Boase and yewo Sunwane and yewo Sehwi so I say baby I wo bia na ya try say be ben na wabana ya hwew numbers ni biem numbers 0554 571 779 yaje Gab Insurance
Okay. And you Ace Insurance. Okay. Ace near ACE. And you Cosmopolitan Insurance and so. You me free Juada ko pem memneda. Nemum Sunday no Accra na Kumasi about 12 abitimi akọ e behwe holidays nyina no active point ye adwuma discount no mesel say obey braces say obey teeth whitening say the opposite obey be cleaning no up to 50% as braces na mo agya tum no fast braces no nyina discount no e wo obi anim say braces boarding but yaba fam to say obi betimi akorete ne crowded mouth wo nanum overbite underbite ye ma no yema online yemfa onsa na yemfa omra active point dental clinic na enjoy up to 50% discount and also a fast braces. And also a fast within 6 months the braces nenim no oh sister now she braces because she braces no a this 7 years and also said within 6 months no na correct we are oh na we na ho atọ kra ye da say ewusia na say no no na ye de enum ho nkomo ade kra be ma dentist be ka say obetu sen Bright was from Poye General Manager Emma Active Point Dental Clinic and ye no atwetwe nkomo number no in a good screen so Mr. Frey na wo mo enchiro baby a ben wo mo mo branch e ben wo na ekoho mo no bo no da form still 50% discount on ekoso na ma memfa we entwam Ghana Post say men kan sure say free titi ani mo say ye je ne ma free obi man so abo man mo ana ye je ne ma free o man mu di akobi man so de wo mo ne di mu ntintimai pa wo mo na start ye post office ni nyina yo mo adwuma no wo mu nyaye etimisrew kwaso na Ghana Post edi nkita ho ade bia pese odu fi o man yi mo ekọ obi man so koma wo de hye bi say ya achede say ye nuane say ya anom de say ye nuro Mr. Frey Ghana Post for na no wo mu nkita ho wodi ko UK wodi ko Europe wodi ko USA Australia South America Asia and afi ebibre mama ni nyina so Frey Ghana Post for na wo nyema wo package ye fe obu a wo deliver de mo ebedru abonse nuro ye bia papa na ye ho tantantan de bi enye Ghana Post ameshow omonko a na be ma secure smart deliveries ya ne bo ne sign eda form Facebook search wo mo Instagram and Twitter at Ghana Post GH_ at Ghana Post GH_ and also be WhatsApp yo mo 0542 527004 0542 527004 Ghana Post secured smart deliveries. Franco say yeguso a obronya nim ye di bronya wie de nso ne mo ayeden enti woto ade no wo cha wade misrew mame ne wo ani sa nkomo yi phone be na wo pe Nokia Samsung iPhones smart TV be na wo pe free 32 inches ekopem 55 inches Franco Trading Enterprise will be tabletop fridges wo mo bi afi kwa no Franco air conditioners free 1.5 horsepower 2.0 horsepower and a 2.5 horsepower CCTV camera installation and then a connection be ya ma wo de bo adwuma mo de bo de mo wo de bo shop ho no no connect ya my phone and our laptop baby awo bia no se obi wura ho obi afa akire ho obi sasa sika ni nyina wadi tua me sure ko Google Play Store and App Store na download the Franco Trading app on its phone so bia mu a ene mo mo ton nyina wo ho emfa Franco number e wo Google number no na me de ebe ma wo no Genesis 0246 422 338 and 0555 939311 na Franco ebeje wo so Franco Trading Enterprise store phone papa fie official pa na Kingdom Herbal for so na free Mr. Kingdom Garlic Bitters e wo homa Kingdom Garlic Capsules e wo homa na nyina ye dro bako ne topa ye de ho na nsuo de ho enum mom okwa either say yade na ha so pe Kingdom Garlic Bitters say bia na nsuo de no feel say anwododo ana waje capsules and de no asa odi nsuo amene ne gona ebe boost your immune system na ma lower blood pressure ma wa cholesterol tete opebi na nom wa wasi kire yade ha wo no pebi na nom afa kwa no bi wo mo a sade srade adon wo no mesrew pe Kingdom Garlic Bitters and asa Kingdom Garlic Capsules na nom new Kingdom Ginseng Power Capsules so ye mema drosronko o person mema ye negina brania kope new Kingdom Ginseng Power Capsules o pedodo atu a meshow Kingdom Herbal Center wo Kanshi Drug Lane and asa obefre 0536 149961 and 0303 939987 Kingdom was no challenger ebra son na meko no so for akrofise me we share the we happy birthday emma no prophetess Eni Ochewa ene ne birthday so happy birthday to you prophetess Eni Ochewa we every so for akrofi ya wa Sempa FM 94.7 ye nyina we show
happy birthday abusia me come da se o ka me ho wo Badwam so na kai se mame boatema ye krado ya oba no wode ahosepa beto aso fi wono mu asemi dika ebeba na afempense mu ato aso wo hia me a ya frɛ me anochewa ba ajwa se wa Badwam so ne ye basisia